Bizim gezekte gelip yetti. Ama bismillah. Al Karam'dan o yüzünü açıraydı. Bismillah. Bizge orada gibi kaldı. Acılardan metrosu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tezliginde söz yok. المحطة القادمة هي محطة عرفات راحد. سوف يتوقف القطار عند هذه المحطة. نرجو الاستعداد لمغادرة القطار. Hazır Mina'dan gidip otağız Arafat'ta. Milyondagon adamlardı tosu alat acılık uçurumda. Mina'dan hazır çıkıp gittik. Hazır Muzdalifa'ya geldik. Arafat'tan keyin tünde gelip tüneyt bu yerge. Biraz Muzdalifa'nın ayaldaması boş. Muzdalifa'ga Arafat'tan keyin gelişet adamlar. Şurada boş. Bu жақта adamlar Arafat'ga жөнін çap. Ertemelen çıkımları oluşu mümkün. Arafat'ga da жақындап қалдық. Бүгін acılar Arafat'ta күн батқанға чейин ибадат кылышат, дуа кылышат, зикирлер кылышат. Arafat'ta дуа улуу күн. Улуу күндө дуалар сөзсүз кабыл болот. Avtobuslardan gidip uçup hürmetlenler avtobuslar arkadaşlar. Eyvah çüş. Milyondagon adamlardı taşıyıp her kampanya özünün adamlarını taşıyıp avtobusmen taşıyanlar, avtobusmen poyezmen taşıyanlar, poyezmen taşıyıp Joe geldiğinde Joe gelişet.
Arafat'a girdik. Arafat'ın ayaldaması. Ajılıkka gelip kirip Arafat günü Arafat'ta oturmasa andan ajılık bolуп эсептелбейт. Bir bolsa жетип келдик. Биздин аялдамага her bir жерде çatırlar жайгашкан. Her bir жердин ошол ажатканы бар. Бардыгы камсыздалган. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. Başka betine öttüm Kölök Ocağı'na. Çatırlar, şu çatırlarda adamlar oturup gün batkanına çeyin ibadat kılışat, dua kılışat. Ayrıkça dua kılış gerek. Allah'tan emine sırasında sula oluşum gerek, dünya ahiretin yaşlıkların. Ayrıkça beşte suraş gerek, tozoktan kutuluşta suraş gerek. وصل القطار لمحطة عرفات واحد. هذه هي المحطة الأخيرة. نرجو من جميع الركاب مغادرة القطار. The train has arrived at Arafat 1 station. This is the last stop. All passengers please leave the train. Bismillah. Arafat'a dağı жетip geldik. Ayvay son koyuyoruz ekan. Dedik. يوجد اتجاه يصل القطار الآن إلى المنصة رقم 2 سوف لن يتوقف عند هذه المنصة. Attention please. The train arriving at platform number 2 will be terminating at this station. لبيك لا شريك لك لبيك